Aprang sinoris today news kilang aradon phasame kardom people chur prailo kardom. Pine berta thun bang nilimeng sami merdan phang chupi tangte non bertang ton pen arjuponita. Dorsing Hansea Rong Maker atum pen bukul bon award kilong dun abang pu sardili tiranga hem dampen Sierra puho pen karchuda. Lason silang pera hawar ke parlo utar ponglong pet jengbe akin sam Dorsing Hansea Rong arat mate don maker tangka phuket chirung pen karbiang long aphan nongme kiwan pi thek pu pen mate utar ponglong pet arong aphan nongme kiwan pi thek pu ning chiparong si asap sovet pusame karbi aman ki thinai Sierra puho pen karchuda lapena ka hai dili te ranga phan langdam polate alang lita inut lun se po mate lun ki tok thek lapen kilun thek Sierra bangphu binong lapena lang li malom so por le pi pusame lun ki tok thek abang phuiklo lason si Dorsing Hansea arong asar pusame aka hai dili te ranga phan lan ju se kleme da me poi herjumi hang pitikang lapen alang liaphan Dorsing Hansea arong arat pen kachuning risi lunajer nang parju nang jipu kachuning ria tengpen lun sme parju iklo lapen Dorsing Hansea arong arat tum stame aning sam piklo pusi lamthi chipaklang pon lapen bakul bon award ke chipolong dun abang pu sardili tiranga hin pen pustame alang lituma phan sonsoria sai chi open alang li phan man pengi thenai Sierra poho pen karcho dama pot kachoro pajeru iklo news next report Northeast Today News ini bhomkurani lapen karbinikan kimiarani kasi ini kado gawe labang so birta chala kelang arado anapan nilihin pen ningkan kimia kardom lapen suri kardom pajirlo pini ladak nilihem atheng nolong pini ladak utor ponglok pera kisamarlo kedo Dorsing Hansea rong arat singru pet pen nilihem nang humri pen nilipan pini labang so ohom lukor haskiti bukul bon neak pu akomiti atumpen nilipan bukul bon bota anong inang kepajir labang so anong ikilong dun pot alang litum Dorsing Hansea rong ame kardoan lapen sang pimar doan ni marli doan alang litum cingrum pet pen nilipan ning nangkang samdu na jok alang litum nilihem nang humrisi nilipan pini nili thengno bang pen alang litum kaching honai man ke thenai karbi manpeng apuho pen nilipan ang archu alang litum bangiglo lapen nilihin pen same alang litum pan alang litum pan kamat hat hekapot alang litum pan nilininga klong pen suri kardom alang litum pan pajirlo lapen anso se alang litum stami moising hum anso se kaiding pike dudun thegia pan nilihin pen same alang litum pan hempu mukrang pira singya arna mehirju me hang pisi alang litum pan nili ningkang sama kardom nilihin pen suri putat pajir thulo alang litum bangke lun tanang palun toilo lasini li haladak nong ikachi enu na long ke lun sini li alang te palun pipo la solun ke nili dipen boru alun ta ban lo la solun sini li hadak lun lo gitar song gitar tani o maiki mohor bejarot oi mota mo besilu oi lakuti tuli hilu sangot ওই তোমারে বেজারত ঘর বাড়ি এরি থৈ হুমাম গৈ ভূতি আসাঙ kai pholang solang sunalong ni phai si thanga cheklo surihini rankoi trokarni RD Motor PVT LTD Service Department atumpen picnic nangechu lason si karbiang longa dangalong langsun do laso ang bong pen nong nam che thangklong kai pholang solang sunta isil lason si jongpon me non kidam tang amta Halloween pen stame kai pholang solang sunalong picnic nang chubomlo lason si RD Motor PVT LTD atum asamalong rialong kido abrans golakhat Jorhat Dipu Nogao
Jagi Road Guwahati lapen Ongdonga Browns atum chitongsi picnic nang chulo. Lapen GM Sanjeev Munda lapen Golakhat District Cluster Manager Dijanta Soikia tumpen Perangkia Thengno kaning che alamle arjupan lona. Lukhimi Juri pen Mongor Singh Kro lapen Dolamara pen Avinas Togbi report Northeast Today News. তেখেতে কৈ গ'ল ইতিমধ্যে সঞ্জীৱ মুণ্ডা ছাৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আদি গ্ৰুপ আহিছোঁ আৰু তেখেতলোকৰ ডিমাণ্ড আছিলে বহুতৰে যে কাকচাঙৰ ৱাটাৰফল সকলোৱে চাব যিহেতু আমি কৰ্মত ব্যস্ত থাকোঁ আহিব নোৱাৰোঁ এইটো ছাৰে আমাক এটা সুযোগ দিলে সকলোকে একেলগ হৈ ফূৰ্তি কৰিবলৈ ৱাটাৰফল চাবৰ কাৰণে ছাৰলৈ ধন্যবাদ তেখেতৰ বিয়োগতে আমি আছোঁ আৰু আপোনালোক আহিছে আপোনালোকলৈও অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকে এইটো প্ৰগ্ৰামটো আজি মানে প্ৰথম হৈছে নে আগৰবাৰ এনেকুৱা হৈছে আমি একচুৱেলি প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰগ্ৰেম কৰি আহোঁ আমাৰ এনুৱেল প্ৰগ্ৰেম হয় বাট কাকচাং ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু বহুতৰ ডিমাণ্ড আছিলে মানে অকণমান এডভান্স টাইপ হ'ব আহি চাবলৈ আজি আপোনালোকে ইয়াত আহিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বুলিয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকে ইয়াত আহি পেলাই কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰিছে এমেজিং বহুত বঢ়িয়া সকলোৱে খুব এনজয় কৰিছে চবে ফূৰ্তি কৰিছে আমি কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ ডান্স কৰিছোঁ যোনটো এনজয়মেণ্ট হয় পিকনিকত আমি সকলোৱে কৰিছোঁ আপোনাৰ পষ্টটো কৈ দিব পাৰিব মই দিগন্ত শইকীয়া মই একচুৱেলি গোলাঘাট ক্লাষ্টাৰৰ মেনেজাৰ হয় মই ছাৰ্ভিচ বিলং কৰোঁ থেংক ইউ Karbi singkan kimi katalona jaime ki paman pon. Lason si ni phai si thang thang surihini rankora truck arni hidipi long boiti mong arong along ningkan hini ke chok karbi singkan kimi kar chupon amparta kawaram taro arong stami ningkan crazy ke chok katalon pon lason si kapre ka hawar long stami ar chupon. Labang sukar chupon along rong isi chirap chitosi bangso singkan kimi karcho ajai meg paman pon lapen ampar dak cheng si la dondori kangpu lake aluhiaman penang kachitong dun KAAC Labour Board Chairman Khorsing Timung Pensi dondori ingpupon lapen adun thu lama kang thur reception committee mai pu pensi inturpon adun thu tirim kangduk mate tirim kachikimo asai stame dengpon Lapen deda phi hambi kapathu sonsori kachivung bathuli ke up preexam khila dola stami bangso karbi sengkan kimi kar cholong bipon lapen adun thu kawaram taro rong along stami puthot rong rup kaching thor ji pura KAAC kacharia tumaphan ronga sarpen kachung ruidun bogojon pen hempuing ki report Northeast Today News chorolo media ahin penali dum pinila bangso karbinikan gimi katalon bangso acha talong nang sitong thekpot man suri ka dom pajero lapen ningan gimi ahijumi karbi solangdo rata tong honda lihin pen patela pini kawaram taro arong youth committee hin basitami nang dum hanta hijumi na pajero gila peneng penali dum indeng crazy an ke choklo karbi ningan gimi katalon bangso lidum arong adok awe rong arat chingrum ben silitum bangso talon pon momlo peninga kichu na sonsi theklang lo ahom baro pupe muni chingui bonsi dame litum adok awe chirum chero pensi kini lo baso sayang na kachum constituency ke Borjan homosti si phori la litum ke constituency bangket tangte dak nang le tum ini karbi singkan kimi karcho arani ahut ang tumarong pen KAAC kacharia tumhan ang to hen pen development apu thak ningriji sondoma lalo nildum hin pen nildum lada man kido Borjan homosti em khan nildum cho phalo to tami alang le apor ka doi pen nang sidon hon thek thudet asan si tum thek ponalo sitami alang li nang si chai jung si apor do kolote nang si tong jung si pu siro nang si chaklo hai asile dum wahin begechon ingriji ara alam thema kala polo dum rat sanam towar alam thira do towar la PWD nang dum thekdom polo so towar
onata prem belang on hajang na sen garing hok chamason si theglang le hai kita mi si la tobar naksamar biason te tum rat rong rat tum kemang alam le hai la bang son lo kala nil tum dak la nil tum da open stage lo dak boundary wall are la jong si boundary wall nil tum han council hin pen nang rap konfek lo te suri solo pajin la la Indeng hini Karlitang Sorjoin Team Memorial T10 Cricket Tournament Championship ki pamanpon. Vutunga ji lokso tobi Youth Club hin pen pater pipon si Indeng hini Karlitang Sorjoin T Memorial T10 Cricket Tournament Championship lokso tokbi pachua klamalong thang achiklo ni phai siarni ke pamanpon along KAACEM Ritis ing hi pen chitong. Karlitang Sorjoin tilake lokso tok bia ronga maker Barnis India sopo adakvam iglo. Alang likireng et aporo hut sene kepatua hin ronga ristomara tumapan kang turpon lapen kepatua hin aning kidokvik abang puri. Alang li aristo hut pensi sangtet chu endam nang jilo. Alang li karjong kai ke kireng ber kireng sap apan pura kidam tanganing kan alang li men pen cricket ke patum paman pon asonsi pining le tots tami alang li men pen cricket ke patu paman pon lasonsi ke cheng siarni ke patu cheng chia prang Karlitang Sorjoin tia phan ka chiki mo amilur kai pon ke patu pon ate rang laki dogmoka klapen hawar ke hat ang bongsi patu pangcheng pon dogmoka tuma over ke pen 144 run target biponsi hawar ke hadatum over 7 ra 4 bar an 146 an run chipalong ponsi wicket isita klok lepen hawar ke hadatum chipahai pon kapathu ki cheng siarni along man pengaluhi KAACEM Ritising hi lapen denarong ton committee chairman Pradip ing tilapen ronga sarba butokbi Pradip tokbi Hokto hanse bapuram tiso tarun son milik pen chenglok pinang an radatum chitong dunsi lokso tokbi Youth Club pen kachuru alam thi pajir ponsi insamjin pen pachun pon tepini ningkan kimi karbi ningkan kimi pache ton bonse dak loksorong Youth Club atum patirpi ponse dak hini angdeng surjo ingti labangso T10 labangso cricket tournament bang pini pen chengpon lo ase labangso ke chengpon labangso opening bang ke aluhiaman pen Karbianglo Autonomous Council EM Ritesing hi sar sinang ketong dun lo apenda kadu kowe kapathu pon atim bang penang andu ase labangso kapathu pon bang ke isi ibi pon nang ko bang lahelo Karlitang Sorjoin ti alang li kapathu na ning hangpik lapen dak lokso tok biarong olong kapathu anat hodai ta kithurmio somarphan kangthurpon kejapon ke pathulin hai adu gobe iklem pon che padupik la sopenamase dak loksorong Youth Club tum sitame la Sorjoin ti phan chetengni une lapen monen phi sitame Sorjoin ti pamen kaike ta paprai nang ni pulasa kimang pensi pini labangso hini angdeng T10 cricket tournament bangke Sorjoin ti amen pensi pathupon thule thollo tante pine berda kilang sing ton pon ikoglo domi thakni kardo